Vidite, vi znate što YouTube misli o tome da vi kradete neko materijal i objavljujete, znači, taj neki sadržaj koji nije vaš. Vi znate dobro o tome što YouTube misli. Dakle, ako sam mu tražio jednu, ne sam mu tražio sliku, nego jedan kratak video, čisto samo da vidim, da se uvjerim, znači, kako je tamo. Eto, to sam htio, a ne da bi objavio njegov sadržaj, da bi ja pokrao njemu nekakve pare, da bi ja nešto njemu napravio nažao. To je totalni debilizam. Pa dobro, ide on sa Golfom dvojkom, ok, svaka čast neka ide. Razumiješ, nije to mjerenje čovjeka ako ide sa nekim lošijim autom i to. Znači, nije to mjerenje kakav je ko. Dakle, apsolutno se ne razumijemo, znači, niti vi mene razumijete o čemu ja pričam, što je najgore, a onda date neki komentar, pa poslije mislite da ste nešto